Voin hi April ni som ni paruk sang ni som ni pani thole ni ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong ta chi bai vek ule tu na chuan Russia le Ukraine in do thu tharte kanom puang le don ani Ukraine le Russia in do na kara pathian na thoro pui takalang chuak ta Russia le Ukraine in do na ra phlak tak chuan zualam pan zela ni tin mitam tak thi le hliam hriat turanom chhota reng mai henga wang hian nge ni Ukraine ramin hun har sa le rap thlak takan to mek lain chanchin hriat ngom tak pakhat om tlat maya chu pathian na thoro pui tak lang chuakin Isu Krista ring thar an pung sa le ti hiani Ukraine rama fasha ran puina na thok tu le pathian thupuang dar tu pol pakhat CBN Orphans Promise te chuan in do na kara chanchin lo moman mu chu Isu ring tu in pethar tam takanom thu hiani in do na kara po pathian na thoro pui takkan muzela heng kan u naw ring lo tu tam takte thin lunga pathian in na thok hi alo momin ro pui hle ani ati Christian Broadcasting Network noya pol pakhat CBN Orphan Promise te chuan farha no pangte en kol le tran pui hi an malak na ania khovel ram hrang hranga rong bol nan kalpuya Ukraine mun hrang hranga center an neya nima se Russia and Ukraine run ta ka wangin an center hrang hrang te chu ral tlan te tran pui na mun ta nan mangjui ta ani Ukraine ram in do na mun atanga mun him jok pana lo tlan chhia te chu an thayang angin lo pui te zoka ram pon chuak du te an pui bokani an mamo te an lo pek ba ka an tharau mamo te hrilin pathian hena hruai turin thei to pan suwa hetianga an malak na wang hian Ukraine ni pui te beidong tak tak in le lo le an chung te chan to te chuan be seina nung nein mitam takin Isu Krista an lo rin pha ta ani Orphans Promise worker Olga chuan kan ti thei tok ti hi kan tumania mi zong zong kan chan him theilo kan ngai poimo berro lali Isu Krista chanchin tha hil hiani chanchin tha hil na hun rem chang kan zong ram rama a chan po mi te Isu ring turin an ril ruain honga mitam takin Isu an lo rin pha ta ni ti na soyani thren khatan chuan pathian na thoro pui takhi in do na kara ronin lan ngal turanga ngai to kan lo om thina ma se hetiani tin ring tharan pung zel mai hi pathian na tho ti lo rual ani lo ani Russian US le NATO in do pui pathum na mangin avota he in do na hi NATO ne na in do na ni ati mi mai Russia le Ukraine in do na chuan top lam ain zual ma pan zel moti turin in do na kalmek zela khothang ram US le NATO le ram then khatte chuan Ukraine puin ral thum tam tak an peto ani he mi wang hian Ukraine chu tlom lovin Russia la beilet ve ram rama chu wang chunge ni Russia chuan thapui tho mewin tun thlengin Ukraine hela bei mek zelani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan khothang ram ro pui US le NATO member ten Ukraine tran pui nan voi tam tak ral thum thatak takan thona wangin Ukraine chu an la tang thei zelani ti soin he wang hian a thin rim hle bok Lavrov chuan hetiang ral thuma thon na sala wang hian he in do na hi NATO le Russia in do na ni ati mi mai ani he in do na hian nuclear ral thum manga in do na chok chuak palang ti hlo om hlea chu wangin lo theilawa nuclear manangai lo na turin US le NATO hian Ukraine he na ral thum thon to su ani lo chuan thil poizo ka thlengang ti na vawani Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba thung chuan Sergei Lavrov thu soi chu bengaronga thun lovin Ukraine tan pui turam ro puite ari gram na thu mai mai ni ti ve thunga Russia chun US le NATO ramten Ukraine an tran puinaral thum phur rail substation paruk ati siat sakzoga ni tina puang bok UK Defense Secretary Ben Wallace chuan Russia and Ukraine run tiratangin Russia sipai sing khat sanga lai nun nan chan to te soya Kiev khopuya hanjin jok US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Russia hian ramdang run non thei to lo na turin sipai lama Russia hi chaklo tial ti ase ti chu US du dan ni ati Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chu lemchan thiamania inrem duangin thu soya athu soyang hian atakin neng ma tingai lo ani tin soi ve thungani April ni somni paruk tikin jinglam khan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan khover khriata thu soinon lein Ukraine an run mek chungchanga US Secretary of State Antony Blinken le Pentagon Austin te chuan Kiev lo in Ukraine chu ra thum engamozat an pek bel tur thuan puang lea hei hian Russia ti thin rim hle ani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan khovel in do pui pathum na tuk vera kan da thu kan soi thina
mase tuna zet zong khovel in do pui pathum na tuk vera dak chuakin he in do pui hi in tran me ka nei ati he in do pui pathum na in tran me khi ti mi dani theinan Ukraine hi kan he kan lak lui mai ngai don ni na langta a chan chu khothlangram ho hian Ukraine an tran pui na turin ruam man na dangan siam bel le wangani kan thu le hla hi US le NATO ten an la beng khon lo fo ani chuan an chunga thil thalo zo ka thleng lawang ti kan soi theilawa in do pui pathum na chuatir tu ani lo khram kan bai saya chu tiang tur chuan ke ni talin Europe ram bo ruak chetur hi kan ve na tul don ani ti na soi chuak non le ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Europe le khovel mahun tu chu eng ki malang tlang vek towa global security le democracy ram te din mun po chiang ta kho chakram ho wang hian kan na dam don le don lo thlengin kan thil ton me khian atilang chiang to hle ani Ukraine khopuya an che du dana tang hian Russia and Europe rama an thil ti tuman ti chiang to hle a Chisinau Tbilisi Helsinki Vilnius Warsaw Prague le Russian state do thupuang tu ten Russia melma an tilang vek to bokani indo na hi to blovin kal reng ma se kan huai sen zia te le kan tumru zia te hi Russia hian an khchianga kan ramla kan tummek po hi then khat chu soilo eng thil ma kan pe ho lowang kan che dan le kanom dan zong zong hi European Union chun an hu veka zona chi sang sang min pek po kan chang to bokani indo na thlen mek lai po in kan ram che to takhi kan thuam thapa zela ma se Russia lamin indo na man ru an du zat zat an in thon zela wangin malak chakero a har khle ani Russia hian Ukraine mi pui poi selo te in be ani chuan engtika ma in chak ngai lawang Russia sipai te kuta kan ram kan khopui then khat chu tu na hian a mingin om meka ma se hei po hi hun rei lo te ya kan la le don ani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan soi zelin Putin a hian Ukraine run chaw du tok don lova tu na min run me khi chu abul tran na chaup ni in ram dang tam takpo run turin in buat sei me kan hi ati Russia hian Russian speaker so hi chingfel sela chu hetiang hian kan buai lo tur tun din huna chuan du soi theina dan kan nei theilawa kan du kan thlang thei hek lo mi hring nu na ngai hlut na chang an thria lo chuan an ma ni ro puina le in choi moi tum na ba keng man nei chuang lawang te na soi chuak ani mi thiam te le mi thil chik mi te chuan Ukraine le Russia in do wang hian thu pel chian do lo do thuleng wa ka tam hlea chuti rual ro chuan do thu ni hau lo chanchin thar tam takin an pun chu nuclear ral thum chung chang hiani tun maya nuclear ral thum chung chang soiri kan ingun ta hle maya henga soiri tu ram te hi ram liam nuclear ram nei te an ni zela wangin film khur zualangai hle ani tu te mo thu in bat palawang le thil dik tok lo wangin nuclear in do na khovel in do pui pathum na thleng thei ni ti hriin he Ukraine le Russia in do na po hi top to se kan ti hle ni tin an soini mei tha Sweden le Finland te chuan NATO member ni na le kha thelu an tum ni an soya he mi awang ringot po hian Russia chu an thin rim zual ngei ring an tam hle ani news tam takin an puan tong khan ni ni velian ta mai po khan US President Joe Biden a chuan Ukrainian zalen na beitu ral matong om te tran puina turin ral thum thazok te pe kan niang ti in ral thum pek tharjinga hian khovelin la mer hriat ngai lo US Air Force le Ivex Aerospace Company California State Amite Siam chu Phoenix Ghost drone unmanned aerial system 121 lai pui lian thatak 155M Hot Wizard 72 le amu nuai khat singli sangli zetelin tactical vehicle somsari panhi 155M Hot Wizard pai thei chi te chu Ukraine ne na anlo petawa heng ral thum man dan hi US sipai te chon uluk takin Ukraine sipai somnga training an pe me kani UK sipai te poinan rama le Poland ram chunga Ukraine ne na ral thuam ral matong man chi motor mastiff anti te wolfhound ti le husky ti ko za somni zetan pek te man dan zir tirin Ukraine sipai somni pangavel training an pe me ka he thu hi India ram to jin mek British Prime Minister Boris Johnson chuan soin Kiev khopuya United Kingdom embassy hon le thuai ni don ti in Poland in Ukraine hena tank Soviet hun lai siam T-72 pe angati Ukraine tran puina pek zinga Samaritan ambulance Sultan and Samson armor reconnaissance vehicles Starstreak anti-aircraft missile system le Enlo anti-tank missile le Javelin anti-tank missile te atelani Prime Minister office thupuang tu chuan Britain ram chunga Ukraine sipai training mek dorzon ni ai tamanom tina soi bokani
soitong khan tu na hian Ukraine chuan na satakin ral thuam mai ni lo apoi safai ang zong poin tran puin an dong na salhea hei wang hian Russia in Ukraine run ni somruk chuang zata po Ukraine chuan chak lo le tlom zo kangin an lein ngai thei bi khau lo ani Interfax News in soidanin Ukraine Deputy Defense Minister Hanna Malia chuan ral thuam thazok nei tu Russia bei chu khirin har satak zeta ral thuam dang lei hun chung le tran puina don ma chuan chet vela har sa hle ni ati hialani US bultumin April ni somni parukhian ram somni chuang te chuan ral thuam le sum manga Ukraine ram tran pui dan tur soi hona Ramstein Air Base Germany ya US military mun puyan nei tumani lain heta hian khovel ram lian somli ai ho tu te chuan US in Ukraine puina na malak an tum conference an tel don tian puang thar le ta ani he program a hian US so kai hroi tu beran ni dona he program a hian NATO member ni kherlo te po an telang hei hi Ukraine Defense Consultative Group tiawani in Pentagon thupuang tu John Kirby chuan soyani sumle ra thuam chau nilovin sipai tirlu mai ten rel don MT zone chu achang lova US President Joe Biden chuan Ukraine ram chunga US le NATO sipai ral do mi da tirlu na aum chuan indo pui pathum na le nuclear ral thuam manga in beina thleng thaya fiang khur takin mala ka ngai tin US le NATO sipai tirlu adu ngai lawani he program chungchang hi Ukraine President Volodymyr Zelensky ya soipui to thu US Secretary chuan soyani US Army General Mark Milley Chairman of the Joint Chief of Staff chuan Ukrainian tungkar chawa military assistance an mamo na sadle zualdona wangin he conference ko kan ni tin soyani Russia Defense Ministry chuan Ukraine sipaiteral thum mamo pek na ti khaila kan I theinan high precision missile mangin Ukraine railway station panga chuan ka chiat ba ka ral thum an lak na mun station te chu an bom chia ni ti in Ukraine military commander chuan soibok hean in mu khom na thu le hlai ro chu he thu kan bo seila hian kan hreman talawani Zelensky chuan Russia in thlan hi chungin Ukraine mi puite beinan missile sang khat za lion mang to ni na soibok tuna hian International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan chuan Russia Ukraine war crimes huyani theinan Lithuania Poland le Ukraine ten agreement an ziak fel to thu apuang bok Russia gas le oil lag lu lo chungchanga NATO ramte an lungrual vek lo Russia gas le oil lag du lo wangot hian Ukraine boina hi ati top don silova sum tam tak chan na le na tho tur tam tak ti top na nia Germany le European Union ramte sum le pai boina min thlen tu ni theitin German Chancellor Olaf Scholz an interview na asoi US Treasury Secretary Janet Yellen chuan Russia gas le oil lag lu lo hian thil tha ain chiat na thlen theizoka Russia gas le oil lag lu lo hian Russia hi tlem chuan ang hong nge yang chuti rual chuan gas le oil man sang chawang ti in Washington a Ukraine Prime Minister le Foreign Minister te mu tumin soyani European Union ramtena Russia gas le oil lag lu lo an ti hian European Union rama na satakin honga nei dona an economy thlenga tur thei ni tian hriata wangin European Union ramte an lungrual vek theiri lo ni na langani France lam thu thar toi te lo pun chun zomila France President an Emmanuel Macron an thangnon France President Emmanuel Macron chuan in thlana king puilian far right candidate Marine Le Pen laka chakin France President an thlannon le ania centrist lam Macron hian vote thlak thon hi na vote la za zela somnga pariatam huphaka aking puili penero in za zela somli pahnia muthungani Macron hi France President zinga kumsom hi chunga Trump hi thlantlin non le masabernin Le Pen result atanga chutin far right lamin France athuni dan chante ubertrumani bok kumsomli palimi Macron chuan chawna hau tak takama chon le ngal dona June thla hian parliament in thlanan nei le dona France siam thale tura intian na ti hlotling tu chuan he in thlanna hian hnen an chan le nge ngai dona ni Central Paris a Jam Dimar Scotland hne na thu cha soina Macron chuan a king pui far right lama vote thak tu te laka lungoi lo thu ta langin Trump thara po kumnga liam ta mi te buk kha ruan non le ni tur thu soya kan tho pui jing lungoi lo le in mu thiam lo na wanga extreme right vote tu ten an vote na chan kan hriat angai ni ati Le Pen chuan Paris khopuya ma thlop tu te ma thu soya in thlan result chu apum thu le politics solsan tumna anei lo thu soin France chu a phatsan ngai don lova June thla legislative election nei turatan anin buat sei reng to ti soyani
ole khati zong kha international politics kanom puan thei te chu ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me